Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwaka ni wangilili na miongoli na imwe nienda ukukethia watindata na ndio thocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo balani selilika mwendo wa saumwe na nusu masama Afrika ya umiloni wasua ula kundethesia kwa lula kwanzia ya meko ni Sharondinda nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga na ani kati wa Mauvoo la tukumbanisye muthenyani wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na Dongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka kuweta ngwatanio ya One Kenya Alliance tayo usungio wanthi ya Kenya. Atongoi alamengalikoni ya Kalonzo Musyoka kuleana na muthama kana niwe watethese Kalonzo mwakani wangilili na muonza. Boya si mwanya kutwaewa kuondua ula wa muyumbe wa Kibwezi Kalembe Ndile. Na umundi nitukumanyithia yulu wa kilungu kimwanya cha uimi we kitumi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na udhocha twende kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukuwi ile 391 na kwisila Facebook page yitu ila ni Mutongoi TV no tukwatia niengi kwisila YouTube na tuyambililia ni kana ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni waweta kana ngwatanio ya ki uteti ya One Kenya Alliance noyo ngwatanio ila ikukwatania enendi onthe ma Kenya na kutungiania ndi ya Kenya bamwe ainena ebinda ya chathi cha mathikoma Jafeth Mbuwa Mulu ula ni mwana wa muteti wa tene mutotia Mulu Mutisia Kalonzo ingi ni umania na aleana na kiko cha enendi makisio cha tada kuya kiambere na alama na ombwangiwe nyumba sio Boniface Mutisia enange waisukwa uliku Zavya siasa yende na uvenduka na mutia wa siasa na uongelekete tuangie usakwani munene wa mwaka wangilile na miongoli na ile ntongo ikivathukanyo vau kambano siende na kumya ndeto kivathukanyo kwenendi na kumaikithia kana maundu mbe mesawa. Thino neni wake Stephen Kalonzo Musyoka na ula ni ndongo ya chama cha Wiper ni wamaikithia enendi kana wende konanywa na nzama sino ngi kana kulika siamani sina mangendile. Onemba mwisovia coalition siya mathemba mau. Tutua ndinwe bubu wa mwaki. Mheshimiwa Kawandu kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa siya Kenya. Kaito neka, naito CAC. Kwa huu, ndio ndienda one na siasa ni nyogone omundu opposition. Na babika bandu na Uhuru na Ruto matwa nundu serikali ya Jubilee nyene wa NASA. Tiogo lwetu asia NASA hawa. Amo mezo nazo tara ile na zako dewa india tuyo. Na kondi vidhande to no na bandu bena thina no sasimunga kone Uhuru na ne ugo ni sawa. He has become a brother, he has always been a brother. Andeno ukwata nyakamba Stephen Kalonzo Musyoka ni wasema tambia make ni makwati wa tamutongoi na nde kwenda kukonanywa na tavia itenze ondheni wa siasa. One Kenya Alliance. Tongoi ni Kalonzo. Kalonzo ti wenyu? Yeah. Na dhima naona ndiye ni kulika na ito kuinga. Na convince mwana Moi, Gideon Moi, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula. Emo no ni sindu isia ila mona ndwana va onaka utukeza usioka corona ya thela tuke kwiandu mama saku mothua nundu monako ni kindu Kenya yastuka. Oingi Stephen Kalonzo Musyoka ni waseni vinda ya mbai ya mukamba kukwatana na kwithwa na vinya na wende na saasi ya kusukumana na mundu embe kukilia mbai ya mukamba. Ndire nana my brother ngewetwa muthama ngona inena nditwa ndiambia usongelana na muthama. Is my brother. Tuambie usungilana. Aiye. Ndio sioketina. Nondo nethukesia. Ngasioketina baumba eno ni kuba umea. Na Kenya ili kaibu.
And I think you say that, and we're uniting the whole country. We are not shame. We celebrate our diversity. We celebrate that, but we'll also unite this nation for the sake of these future generations. Onasiana ile itasiaitwe. Ndeto ciake ikwatomba unamo matongo ini maende no mukatha Stephen Kalonzo kwithiwa mundu wa kwikwatua na tongo ini malo kwevatana na siasa nthuku cia kuvalanya mbai ya mukamba. Mheshimiwa Kalonzo is not junior in politics. Nanya munzani asia muno ila mukwasia mwelekeo wa siasa. Mheshimiwa Kalonzo doesn't need these small things. In fact, kendo kela yumaelezwa Mheshimiwa Kalonzo is proper coalitions sia kueta serikali. I will not force anyone to coalesce with anyone. Ingi Stephen Kalonzo musiokani umani ya kiko kila kinatoyo ni kundi ya talda kuombuanga na kwa nangia NND misi kaundini ya mwingine isioni mwesi ya mbere na ingi asianu kwa te ya NND ama kwa te mawikalo maseo na uo uyekika. Nangalikone siya Kiambere in Kitui County ando manalo kuyo monone tarda. And this tarda, by the way, I give you another assignment. Under the terms ilasi negotiated by the Kenya government, na the fund of Tarda at that time, because of the 7 Forks dams, yeah, Mashinga, Kindaruma, Kiambere, Getaru, Kaburu, 2%, minimum 2% was supposed to be used to help these communities living around those dams. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma samu kaundini ya Mwala, kaundini ya Masaku, nitawa Boni Mutisia. Mithenya mibuthu itina wa mwene kibila wa chama cha UDA Johnson Muthama kuweta niwe wa mutetheisye mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kutwika munini wa Musumbi mwakani wa 2007 yundongo isia chama cha Wiper nisia yumiliana kuleana na ndeto isu muyumbe wa kitui cha kati makali mulu ni wasia Muthama enena ounundu wa chama cha UDA kusindwa thini wa unyuvani munini wa kibila cha useneta kauntini ya Masaku bala kibila kiucha sindiwe nula waimuka Agnes Kabindu Muthama aungamite na chama cha Wiper. Muthama ananenie ndeto isu kwi wachumwa thini wa kilungu cha uteti cha ikumbi ya siasa wa Mutongoi TV. Benjamin Mwaka nukutuelesea. Hivyo vya kiuteti kwenye siasa sele mbeta ukamba ni viende kuikimia. Ndongoi sia chama cha Wiper yu ni sievadolana na unenu wala wa iseneta wa kaunti ya Masaku Johnson Muthama ula kwe wachuma mvitu unavuthe isi otongoi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tamonenu wa mbaye ukamba. Tamuya athaba yani muvenya mwile iwana akamba aibe ndukaiya ngalila ya akamba. Kavindani kaonenanya na Mutongoi TV kilunguni choteti cha ikumbi ya siasa. Muthama nunendie hayumbe maukamba maileseniki mavitu kithise BBI omesenesa kaunti ya Kitui thine ya wakili mbunge cheu ona kimwe. Kwena na muyumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Molu BBI yeta mausio maingita kuongeleka kwa mpesa sia kaunti ilovia sia Kitui kwambata kufikia mbeo wa shilingi bilioni 25 kuisianiwa na kile mbunge cheu kila chailo kwata milioni anaimwe sisioka. Viona kinandu chama MCA na zama imwana ya kuthinikia mathina ma amwika. Kitui niyo size ila kaundi ila kwa unene kwe Masaku. Dinene wa constituency. Na iboka Kalonzo umete, na ibongilo umete. Hai kitu mikine kidola kutuma nile MBB aliko ya Kitui ndina kwata constituency. Na munula wethe ebinza muthembosu, utharunone kieko ya ne mutundu muno na kwa none ndiye skulu ma ebinda azabete. Kutuka ngolea bilioni 15 nondo a milioni ya naimwe. Ule bilioni 25 nondo a milioni ya naimwe. Anadhando high school with ya nombakale kileko cha kwina maokuli. Kuyanana na Dr. Makali Molu ni kana mausungio monyuvani munini wa seneta kuya kaunti ya Masaku ni wana nyomuyano kana chama chamo kamba ni Wiper. Vala yuenda Muthama asio kithiengi Wiper na yivadhulana aivu itena vata. Mono itina wola waimuka wake watene. Mwandu Agnes Kabindu kusinda useneta wa Masaku kwa utalo munene wakula na chama cha Wiper. Nitulika na president we mwene a issue statement akasia Raila, Kalonzo, Mudavadi, Wetangula, Gilu, Gideon Moi na Mutua enda kila tuita kwa kisungu amicably
kura iya cia masaku sigwa niwe undu yukunwa nigenda maikaze for ever first time maybe ndayambe president kuissue statement thini wa by election nisu ya masaku na kwa kitumi kiu andu ao nthe makwata matetheesie kuya kura ogobe andu kurene gitari makwanza meguo na meguo wa ground siasa cia masaku nino nize bala mukamba we na kindu kimwe nende ya mukamba ni mukamba ti mundu akelele lakini mundu mwe muno bikaza kwa gitari na guo mbu kwa inji lakini ba 11 netabania 11 ya masaku kaunti ya Kabindu inatabanizie mukamba chamani kiba nuna lazima kwanza meguo mana ndama gwite mbu yetu ego mana kimalale sita hisabu masaku yonde 11 kalilata ibo wendo mbio kweli wibo kula ziko ndo mbangula ngili ya naimo na mundu kwa ragula ngili kwa nana kaunti nzima ndo na kwazie ego andu atonu madhelle akama andu atonu madhelle mandangi mokenga na ikitu kwa cha UDA to kwa bena Germany na mutongo inungi i Germany la UDA ndio mwa Germany la wiper level yake ndio hizo ndio level yake kukonya ngwatanio nzau ya One Kenya Alliance muthama no nawetikana mwana wa mukamba ngwatanio ni sukethwa umwe wa munini wa minister munene na yuke wa o ni wa vyewetheka ni muyumbe wa kitwicha kati Dr. Makale Molu ula wenda mbaya mukamba evuthisia uke wa usuvio ni Messi Kalonzo Ndai the presidential candidate ila mindo ila kokasi kusauwa ya usumbika Kenya devo anai umwe wa unewa deputy prime minister the more experience than any of the people you have mentioned wa check matukala watu ka minister and experience ndazamba yo wa check matukala watu ka vice president and ndazamba any mboleos wa check hivi akamba wanakuwa wingi tu yovo numbers tu ina sio akamba kuko ngwana ngula ndio kutumia na kwanza hii Kalonzo akakosa deputy detele tu katika competition na katwa sindu ingi mbinge muthamanu nevitie kana myana ya minister nini ya CAS ila inanenganwa masaku na yale ya kuvika county ne cia Makwet na Kitui thina muvango wa kumuvindi vya kiuteti na vala yukwana na muyumbe wa Kitui cha kati miomo ni mivingwe vyo kwa muthama undu mwana atongwe alangi alama athamie wiper kwangenda yo masio kithingi cha amani na kukwatana na kunenda na wasia umwe tandongoi cia ukamba basi wakapozo ma CS bozo abine ta CS basi wakapozo kala ta CS na basi wakapozo madhuki atwa wa Arusha zindu hizo ndisi kitu makueni bateke ndukike na Kitui bateke ndukike kuwe dhano vya kisi ya kiki kwa nundu wake ai no betete mazabu na makwateta ndamakwateta ozo tunaba boy wandi nizanga atabisi atongo mage kula sia ndiye ba kilo jone kwa mara kino ko langa mukolia ela wa ndiye ko report uno mazako ko ikiwa waise kula sia ndiye ndo ya ndo tsibo kilo yo kuletwa kubanga Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinwa Ilovi Jenito Benjamin Mwaka Boya si mwanya cia kuboya mwi wa ulakwa ewinda yimwe wa muyumbe wa Kibwezi mututia Kalembe ndile nisiatoa iwa kanisani wa Katholiki wa St. Veronica ni kuyasio Kimau kauntini ya Masaku andu mamusi ni maweta Kalembe tamutongo uneyumete na unaivata na ngwatanio mututia akathi kwa kwake mbuinza Kibwezi ya udhuiloni wa sua wa katano ukite wa matuku 10 na yimwe ni mwaini mwakani balandongo inene ikwikwatiwa kubika mathikoni asu ebo Musumbiuru Kenyatta kwa ivinda yemo mujumbe wa Kibwezi Richard Kilembo andile ni maendeleo musine kwake mbuinzao Kibwezi kauntini ya Makueni ainenea chathini cha Mboya kila kiitoiwe kanisa ni wa Catholic wa St. Veronica Lowesio Kimau kauntini ya Masaku mwana inya wa Kalembe samndile no wetiens kayoni cia kumbanya chathiki Muthanani waoneta kukethe wana chathiki ngitaki kanisa ni Holy Family Basilica musine wa Iloiva vala mathiko makethe wa muthanani wa wakatano musine kwa Kembo Inzao vala maola nyonge maende kumbanya chathiki. On Thursday tutakuwa na mass at Holy Family Basilica Nairobi saa 4. Burial date ni 11th mwezi wa 6 2021 ile Friday, hii Friday nakuja
na tutakuwa kule nyumbani kwa kijiji mahali kunaitwa Mbuinzau, Mombasa Road. Ingi ni waweta tathiki cha mathiko cha wakatano takiki kwa tuwe kufikanoe ni kifathukanyo ta President Uhuru Kenyatta katewa atongo yangi vaandhi ya Kenya. Watu watakuwa wengi kulingana vile tumeona, kwa sababu kuna marafiki wengi all over, as one of us said. Kuna marafiki wengi, kwa hivyo tunataka misa ianze. Ikianza ndio wataongea, na pia kuna possibility ya head of state kuwa pale. Mainena na Mutongo TV sokono wa Mbuinzao enendhima kisio kini makulema kwenye mivango ni ya mathiko maiweta tameyo mbanite kuwatemia mileo kusia kwenye kwa wau wa COVID-19. Kelando no kulia idi andu ma Mbuinzao kana ngumo ward tenengo mwana wo thika kalembe idi teyo mundu witu tigatwika uko kana andu mailobi alamata mwisi ide twekalita na agene tizo kose wake kuma tene munini Kelando no kulia silikale yitu igarotu suya maunduni etu nenge mwana ende batoneka titika kalembe Mutongo yitu ginanda tika ya mwisho etu nenga na mwana ande uva mask na etu nenga na social distance lakini muno tenengo mwana ende batonekana titono tika kalembe Mutongo yitu mathiko ni makalembe tia ilothi usiyewa nundu kalembe anathukuma Kibwezi West atu sobezia malelu atu sobezia kila bandu anenge masikwata itheka kalembe ithiete nundu ni munana wa witu tunagi na kenesa tia ile kusiyewa ni mathuthia ndela mavania kufika chathini kiko kumbotelia muo na maive tanga uteti ndini o mivango yacho kila kingi ndo no kulia atongo ima Kenya mo ndena tho chengi na president deputy president prime minister na atongo yalange masiama mo ke mutu ko thika kalembe na mo gatono mapoya metho na ndai ya megate kwete fujo na indite kwenda ithitu kuthatete ko thika kalembe tenda meka lewo indite kwenda ko megarwete ndo na tithwe na mugo na kalembe na kararo kusaniswa ni siama kana na atongo ima kisiasa ni Mutongo wa kila mundu nundu ne mwendete teboyonga athikwenesa nokete ko matangani ma mheshimiwa nini mwisi kwa ibinda ya saa ni Mr. Mutongo na utondo mwe yana wetane kana nitokwenda mheshimiwa athikwenda ilasi yake tutie kwenda atongo imekuka moke kuingia ni chamba ya mokamba mawalanyo maende kiwanzani cha Muvila cha Mbuinzao ni amwe kate wa malanyo la maendene kana kuikithia wailu wa chathe cha kuuma siola wa mumbunge wa Kibwezi Richard Kalembe Wandile. Ripoti ya Mutongo TV kuma Mbuinzao la Kibwezi kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ni mubea mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge. Tuendea na ngewa ya kisomo ni kana Minister wa kisomo Professor George Magoha ni wathingilila kana asiai alamena utonyi ni mailite kuibia siana si ofisi watamu wa katatu uonde Magoha ingi ni wa makanya alimu anene masukulu maikabikie na kuosa itambeyu na kuongelela asiai ndibi inge. Minister wa kisomo Professor George Magoha kwa ibinda yengi ni wathingilila kana asiai alamena utonyi wa kuibia siana sio ilobia sandebi sia kisomo kana school fees ni mailite kuika kwa mituki. Magoha ni waweta kana asiai alama tatonya kuibia siana sio visi ni mailite kosa itambia na kuitwa masukuluni na kunenania na alimu anene mama sukulu asu yulu wa walanyo ulamena wa kuiba visi. So those who can afford to pay must pay. They have to pay. All this politics, you forget about it. And I said you pay the fee balances. Any teacher who is doing an additional levy, treat that as a criminal act. If you find a child sent home for an additional levy, that's now between the teacher and the law. Boarding schools, which are 25% of all schools in the country, they also benefit from free secondary education. So the 22,500 is paid for every child. All that the child pays for is for the food and maintenance of the boarding houses. Onauwe obo Magoha ni wakania alimu anene mama sukulu yulu wa kutumia mwamulo wake undu batailite na kuongelela asiai ndebi ingi aiweta kana matambia tasu ni kutula miao. The government can cushion those few who are very poor and don't say how will a teacher
know whether the parent has been sacked. That person does not deserve to be a teacher. Because if you send the child home, the person will come back with the child and tell you, no, I used to work here, and I've been fired. And the government is saying, yes, the child will come back and learn. We shall absorb that cushion. So don't say, oh, how are we going to know whose child has been sacked? How are we going to know whose child is poor? If you have to send a poor child, in some situations, there's even nobody to come to school. I think let us look at this positively, that those who can afford to pay fees must now pay, and those who can't afford to complete can come with their children and explain to you why they cannot pay. Stop politicizing this. It is not a matter of politics. But like I've said, if you risk extra levies, I'm not with you, you're on your own. Magoha anena chathini cha kwambililia walanio wa isomo ya PE na walanio wa kisomo cha musingi kauntini ya Ilobi. Nendi ngewaisu niyo ikutunenga ibuso ya kwamba kosa uthiumu wandatikanini nukathibasa nitusiokethetie. Nina ukedia na naugo chadini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siombua na mutai weitu olani Reverend Grace Kalama kiki lukenge wese ukakula mwitu wibawa nikaenda ngoma siya nundu ewa kibeti tukienda ansa na mutumia suwenda anza ngosea na nicho kumituiba aende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa nikiya na kuiva ikia viti ndani kuugo ngokaluka seo malume kuogela dina mwini Nilonete maundu na nienda na vile na kwasia aume naka mombi tukibathokani ninga na thina waka ni kuko kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa unawaija mundu mukaba yono Vai mundu wema akethe bathei. Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime. Spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethe ni tajetha yimbololo kindu cha mutembo. Bwana yo ni yaekie ku atatene. Uliza kondua undu mundu wakuilie. No kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto ukondua ya baadhi idia. Nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene. No wete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi wa mbemba. No wete motoka. Kweza wimi wa mbemba. Anenzo amedaresiana kweza mbemba. Mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako. Wow. Nano umekwada nundu niona we mwimi. Nina ile. Maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi nikila wakatatu kwambia saile na nusu sia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a quality baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply it to kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo.
Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoko usovyo wa yeye ile seovyo va Kenya. Nitusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila ni seovyo kwa musi wa kuonthe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile evo kuvina ku na ingi no kwate yeye yito kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe. Kwa mavombe yangenena ni naitu kwisila nambani ya simu noti muonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714-870-037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni na ukethia ingi tuende Mauvoo maitu nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Maitu umwe wa ukuu wa miaka 45 kwa isitwa Katheke Mulwa kuma kisioni cha Mangi na Kitui cha Kati ni kauntini ya Kitui na ula wikala na mamutha ma mwanya no sengete aingi itina wa kwithiwa athukuma uya wa kuseovya letio sa na kutuma yatu otondo Onesmus Chalo kutuelesea nikana Katheke ethiawa na mathina ma moko na mau. Katheke Mulwa na ula ni mwaitu ino kwa miaka 45 na withewa na mamutha monzu we ethitwe utedio kwa ekalima kwa mokasa Mangi na Kitui cha Kati vala ethitwe evundi wo kwa ivinda yasa matumia yatu kuma service sa na radio. Katheke aine na Mutongo TV ni waweta kwithwa atena si na mundu wa vakuvi wa kumunenga otethio niguo kwa atumiswe ambesya wea uwa uvundi na vala umantha choe chake cha muthena kumana na uo. Nitawa Katheke wa Mulwa huduma ziado ninye nebundisye na akili yakwa na njia isukulu nethionilye muzimana na nazieka nende na kutuma weo wakwa siatu netethi na netethi ni mbesa na tuiva market center kwa mukasa nondu wa niaba ya madam itu living with disability na niyo madam ithitwe overaged na ndeo tetha sua wananchi no mamuthetha sikisioni na no tukula cia either national government county government wala mundu uguzwa kana mundu ondono tunguzwa ugesa kwitha no 24 vika katika kumwaki ya kumunenga akili ya kuandivanzi uya wake na utethio longe utethio kitamundu. Katheke na kalibu myake na wakaba kwa mwangoni na nino nie no sio ni muboke nundu itumi nigethe ndu mwe nino nie la wokie bayu nino nie ngai na kitumi kiseo na namwitikilili wili kanye nini mutetha cia ta mundu nundu evinda ingi mbua ni yuwa na me Yesu ninya na iloli cha nyumba ingi no withia na thina tanza nini mwete aliu na nitwisa de ayo mwe na nini mutetha cia mahotethio maingi muno niki ni mundu mukati mundu ume na tio mwizi akano methe wana mathina tano na nini musuve aila wi maundoni make mathugu na nyina mozi eta mwana wakwa na nitungia ngai muvea nundu matambia ma ngai menda kapola imatambia la ngona mende ngai ende no pingwa myana ya Katheke na ngia ngai ni muvea nundu boya zia kwa muno ni boya kondu Katheke withe ni watetheka nigethe ilu wile no baka withe mathina ta mundu na ndiisi ngai etha ni itumi ciake nitungia ngai muvea nigetha mumbe ilu aina kitumi chake no ndu mwe Katheke ni thia nizi iloleketwe pano alikazwa ba kondu ania ba andu ala meba
ngai ethwe ni itumi ciake iloto na kwanisia munduni wake nigethi thi nije tona katheke iliu ini ngai ni cionbete katheke ta mundu yuni waweta thina munene ulokomana na woni miendele yake ethito enyama muno nundu ndena kivila chandia kana wheelchair cha kumutethese kuvika wiyani kana kwinuka ila wavinga wiya wake na yi ekulia ndongo ina ndu mango nzeo mamutethese na kivila chandia kana wheelchair na vandu vasio va kuthukumia nikenda eyukilia kimikalile ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mangi na ila kitui chakati nita Onesmus Chalo. Muthenyani wa umundi nitukumbanisye riboti imwanya iulua uimi wa ibulania kuya Kibwezi kauntini ya Makueni. Vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge unenanisye na aimi asu na mamwelesya mena utani witu na wasilikali ya kaunti isu kumaki ya kiwanda cha kuthia ibulania na muno ndengu. Tukwate ili riboti kwa uliku na kini kilungu chakeli ndini wa riboti ya uimi wikitumi. Thini wa kilungu giki cha keli nitwanena nake mheshimiwa Lawrence Nzunga ulana wa minister wa wimi kauntini ya Makueni na ula waelesya kana kitumi cha kwambesya kithikini kuongela lato kana ile tumita value addition kwa ivulanya ndengu itongoti nundu nayo yumawa kwa wingi. Kitumi kingi ni kutila mbloka sia maleua na ile vinea aimi kwesila mathoa wanda kilate usobye kitawa Makueni integrated value chain industry ni jia kuongela lato waibulanya ni babendo ko be boso pendengu ndengu yo lidiet the main value. Two ni kutila brokerage ando mehebete kuma kwa brokers no kuelesya kana maikosa amaleu kuma kwa aimima county ya Makueni yeyoka na emi kuma county ningi na alama vanda amaleu asi ivo Kitui Meru Tharaka Nithi na ingi no mato amaleu mo kithine ke. We targeting the region, the block first. Lazima Ndengu, Kajiado, Kitui, parts of Machakos, Tharaka Nithi and parts of Embu. Lazima kima na bandu beto wa Karabamwe nema Ndengu. So we have to broaden. Nondo a plant will not be sustained by kila chuma Makueni choka. Mwako na vala kithiki kikiwa ni muthelu. Kithi na chone cha uwe na oyutu ni kiende na kuminukile kwikiwa. Oni kwena na minister o na ula wasya kana kiwu stima na sindu ile ingi sikwendekana kana kithiki chambise kuthukuma nisiekiwe. So far kiwanda ni chaitiwe we procured from India ni chabikie kiendele installation. Nondo main building ni yakiwe yadala. Installation is in the 99th place kana percentage ya kuinstall. Na peki wheel accessories ingi pe way bridge ya udima pe stima uendelee almost finishing ila situtieta wa accessories yatiani sio ndeizu nisieketu mwezi wa katano mwaka huu kithiki kikwatiwa kwithaki thukuma. So by May we they test we they run na kutest ondo upaki na kilake na welesya kana aemi meikwatiwa kusewe ikundi kana ile tusita cooperatives na ikundi hii ni sikomba na sema leu a na kuta kula kwe kithiki where they are cooperatives sianema alama ima small cooperatives na association kuyambi na like kitengei cooperative pe ingeje tawa Kibwezi farmers cooperative na hizo chionde ikakwata na ikasobya Apex cooperative yusu ni okay they are ita to the plant maleu a mafika kithine makesela matambia 5 ni kana methiwe ni mavikia kiwango cha kuthi sokoni. Matambia a ni vamwe na kuvathukanya kana ila ito sorting, kumya kito kana ila tumita dusting, kumya ivuti mbetea na tuvuti tungi tula twitha twinthini kana polishing na indi kwikiwa mathanguni kana tuvavane ni kana itawe sokoni. Tukeka sorting ka dusting tupete kito tuweka polishing tuweka splitting na tuweka packaging the branded. Soko ya maleu a etina kwisela matambia ni kana steps isu sionthe ikethava Kenya na nthi cianza sivo Africa umeloni wa sua tukatesa both locally alama ya kwenda
na regional alama kwenda in East African community no Kenya ye katika East African community na hizo tukate zona the other counties that is local na tukate za international. Kaunti ya Makueni ni ithaitwe mustalini wa mbegu kwa tambau na kwikivitha muimi wa ndengu na maliu akwesila kwa kunenga na mbeu ya ndengu ila ikwendeka sokoni. Oni kwenana na minister na ula wa Asia kana ne matuma ando na alama somethasya aimi undu wa kuima maleu a teto tuininga na mbeu ya ndengu ila tokwenda ila zienda in the market both nylon and nango tuininga na mbeu na tuna extension officers ila train ya kuima. We've been leading them in aggregation through Feed the Future program, pe program ngeti wa Kisapkrar, pe program ngeti wa Nari, pe program ngeti wa SDSP. Isu chonde ni kuelimisha omwemi grade lato kwa na lato kwata. So we prepare that in advance Makueni. Ni mezi kila kiendeka. Before the plant, we've done the preliminaries. Kumana na kwa kithikeyu aimima ndengo na ivula nyingi menondo wotania na yuna mako ni ithalu muvuko nondo nimeokwata soko ya maleumo soko na ila ina mathoa masio. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, County ya Makueni. Kungi ni kana gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua yu ni wakulia enenthi ma kaunti ya Masaku mabande matunda kwa wingi. Mutua ni waweta kana nukwaka kambuni ya kuthia matunda kaunti neno ya Masaku. Daniel Mongela nukutuelesya. Yu wemi wa maembe nuntonya kwa ilava kaunti ya Masaku. Onitina wa governor kaunti no ya Masaku Dr. Alfred Mutua kuotakana serikali yake ni kwithiwandiaka kithicha uthia mitunda va kaunti ya Masaku kwambililia mwaini wa nana. Yeta serikali ni bangite mikakati minene nienda yuyu budget no yukite nituke kiambesa nitukwa ka factory yitu ya Masaku ibwa teno onanziango kunene kuteno tumyake ni kana maembe alama utia langi moka ba moke factory zu tumesaubye nesa tumye paketi situ sia masungwa sia maembe sia avocado tutume mwingo tukwatembesa mubuko ando maituma kwa temawe na tithi nambe kuina kude minister wako wikiembesa ndino wa budget mwako ukite tiambia mwi wa nana mwako na mwingo ache nesa mwi wa nana mwako tithatambie kwaka tibika December maembe ala mekuma chio tukwata maembe December maembe ma December ba Masaku tukeza tisobya juice yota muingo. Mutua anena nito isu kavindani kala evikite kithini cha uthia matunda kila kikasolongo ukambani wa mwala valandini wandambuka isu Mutua wonya uthuthio kwa aimi alame kalava kaunti ya Masaku kulika uemine laelesekana soko wa matunda uende na kwaila na vena ukwati na wekwatio ne wakamuka SCA ka kindu chake akwakatambesa ni kula ndoma kama masia no Masaku ando ukamba uonde tulike uimini andu meenda leu tubande maembe tubande mboso utendo kwika oneza baikiwu izaka silanga kiuki kalange sisi ya mibango onawose kalon kanini bank bando wekwatie leu no kwendeka Kenya na dunia yonde. Ndini wandambuka ino komishona munene wa Australia Luke William ni wakathia muno itambeyo ya serikali kukwata mbau uemi na elesekana uemi no wokitue kinene cha kwaka ukwati. And this being the very first project that I've visited here in Kenya, it's been deeply reassuring, and I'll take my hat off to you, Patrick, and to your team to see how much commitment and devotion there is among the workers here to what is taking place, and to see the real innovation that is occurring. And innovation, new ideas are fundamental to being able to develop going forward. So well done, Best Tropical Fruits, and well done to the Machakos County Mango Value Chain Association and farmers.
kuma va Kasolongo masi ukamba wa Mwala, Mutongo TV, sitokwa ni Daniel Mwongela. Zama ya magavana itongowe ni mwene kibila wo Martin Wambora yu ni makuli ya silikali ibikie na kulecha ilobia sia silikali sia county. Magavana asu ni maweta kana ilobia isu ilaita namba kubika kwa silikali sia county ni tumite mawalanio amwe na maendeo ma silikali sia county itilwa na itina. Benjamin Mwaka enangewa isu kwa uliku. Vatialite o masaa mavuthu na budget ya mwaka wa silikali wa 2021 kufikia 2024 ile itangaswe. Vena thina silikali sia county sina ilovia siria silikali nene vikia kuiva pesa sio ndeila kufikia oyu itaitwa ni silikali sia county. Despite being only 3 weeks to the end of the financial year, the total outstanding amount owed to county governments is 105.9 billion. Zama hii ya magavana COG iweta kana kitito cho cha kukutana kuongeleka kwa siku sio wau na muno kuya Kisumo na county ni Lempeta Nyanza. Wila umituki inaye mwenu wa President Uhuru Kenyatta siku kuni ambadaraka ni vatone kakika vingi sika edwa si kwata iloviasio. 1. It has slowed implementation of development projects. It has 2. It has equally slowed the fight against COVID-19 pandemic. 3. It has led to accumulation of pending bills. 4. It has delayed payment of salaries of all the county staff. We call upon the National Treasury to expedite the release of these funds as county governments are grinding to a halt. Silikali sia county si weta si na muvango na umwe wa kukasanati. Takuvinga county sio ndesi ya Nyanza ila siende kuandikithio tolo wayo luo wa COVID-19. As of now, we would discourage lockdown. Honestly, it is causing a lot of damage to the economic sector, and it still doesn't help much. So, as much as possible, and our people know that now, and they are reasoning to us because they would hate to be locked down again. Ona kuchika vena wale kumunene wa awau ma corona. Itandani simu amasia ICU na HDU. Venda vatwa enendiwe kalamengu no na kuatia miamulo yonde ya kuisiana na wau wa COVID-19. As we continue administering the second dose of AstraZeneca, the Council of Governors wishes to appeal to the citizens to ensure that they are vaccinated in government-approved facilities. We urge those who have received the 2 doses to continue observing all the government protocols, as research is still going on to ascertain the extent to which the vaccine protects against infection and transmission. Zama ya magavana yune umiokanyu muvyu kwa NMB na muno alama na kwati enzanzo sielisi wa COVID-19 maviki ya kuende ya kuatia miamulo yondele nengani tunumuvia wa uiti ni kuidhua kukwata nzanzo hii tiyo ndawa ya kutua ya kuisiana na kukwata kana kunaikiwa wa COVID-19. Delivote ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa ilovi yenito Benjamin Mwaka. Gewaisu ya Benjamin Mwaka itunenga ibuso yengi tuambekosa odhiumo wanda chikanini tuende na kunenenya kwisila namba nitu ya utumane mukube ili 395 lukathi wasa nitusioketheti. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa. Kandia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Ninyi swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nena family. Nini wanene na family no yuko huko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Ngoni nyandija. Mbona kuyengo mambia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza chini. Ona ne mutuma mjigo. Kuwi. Nenda umanae. Sindu iso ndo wandikita bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana na kuwe zilina mwa kuwe zena kumate. Ye nona muite. Ndianga wasitu.
Tuweze mbeza ndina sio jije ne bidingo kuli. Na vuliza kwa vuliza kwani welele jau. Kia namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi ndio namba kana? Ya ndo namba. Na ule kone andike kaya moja. Napokuja mweleze itaji la kulo ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikatatu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hathima wanijo Yo idio boya utieta family akwiswe mboya mubemba mo be we wendiete Maba ma utubia ba ngunite wa maiki lija kase no suka se Nika se Mundo ya kulotisi yake Sanse lazem ya mse Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya mukamba ni kwete muthana wa kuwa kwaila na wakwendesa nyu muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndebe sienu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia satuma nono toitumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikala nginando pe susu wako ibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwepwana yundese aloni na ando yikala nina monesa maka kusuisia nduka nini tawo Steven mama nena okevya na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven mama ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Hello, kaka ingota simu da kweka na raka wimbo tsembete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa udhamali neta ni utinde wakoni wa timu. Ye, mwekene ye mbesa. Na nenge yoke lake ivoja uthukula ivoka foka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina timu no konewe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala iwo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolonda mundu akwane wathela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeiye kalota timu akunye tukambeisia sei na kwa ndambeisie kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi tuende imwe ekali makisio chachani kwa kaunti ya Mombasa ni maumia witano kwa serikali ya kaunti su na mobea wa mitao ya kwele lucha keko mabiki na kulikila na kumasa ubisia mibeleki ya kubitu cha kiyuki na keko banama wetaka na kidhitwe na madhina kwa ebinda yu Angelina Mose ena eliboti yonde. Kalima otoiwa mololongo chane ila sub county ya Changamwe ni maumia wetano kwa serikali ya kaunti ya Mombasa na kampuni wa kunyaki kiwa Mombasa Water and Sewerage Company maviki ye kumeta na mitau kana miveleki ya kuvita kiwuki dhoku ila makuweta tainyai kite kiko otoine usu na kumaete emisio mbingi maziro makanira mudhi wa Nyalita na ni mukaji wa chani saidi ya mololongo sana idwe anduma ba mololongo twena thina mwingi muno asiwenji
muno joja kwanza nyini jozuire balani kala ni me akathangu ngwija na tundaza ko MCA nini jonga ve jongege abanunga mai bena mathina ndio go MCA atushungulike nundu abaro tundu netwambuza ko ya ruthukome ni maongelana kuweta kana tamethi to maiko ata mawo maingi takuumwa ni mavuna ciana cio kwithwa simu icio ni munene ni kuthaukia mitao ya kivuki thuku abe kinu kizani zeke to siwenji kila siwenji ba gaza kwitha ruma no kinaba na twena ciana cio chabwa ni ro no kwatwa ni maungu ndu asiwenjizo uwe MCA atuzizi ningi natamuza ku ya tuzizi obo maundu amota azima raya no ile ukazize ziwe njundo zilie uketha no kwekala kwikuthe at least ona that was abwa ninga umeni kino kingi taza abwa na uthe mwana ingi nundu akwatwa ni thina ndena mbeza cio tumia cio hospitali na no wa nundu aziwenji yue kania ndo kwiyo nyumba kwa ciana citu nundu cio bumutani na ciethaukia abuze kinyanga ila siwenji na nikindu tu jaribite kutwambe lakini veingwa atunona ikoso kwau ithitwa muisio munene kwitu na ninio afya citu tona ci hatari ni kulingana na hali undu ibwa kwau ni boya etha anome serikali ni matonya kuiwa kiyo kila twinacho moke mutani masisie yulu asiwenji sana niyo ithitwa thinola munene ni maumia wetano kwe serikali na ndongo isia kisio kiu ni kana mavikie kosa itambe na kumase uvisemevele ki isu ila makuweta tayatonye kie na kumadhinia kwa kilungu kia mwaka umwe yuyu no ke baachani aso mulolongo pesi wenji andhiye ba kuma last year ni kwatie vala tuvikie toyu nitayende to mina mwaka nundu kuvikia December last year nitayena 4 months na tuongela miyenda isu neta miye kumiende yo kuma na nikindu chende yo wetu atukona andu makuka buma kasisi ana makathi kwa ukila ndonyota vya MCA wakwa nioke aso bacha ni mulolongo na asisi muta undu wile nundu bakuvikila bandu wacha vungu thukumia bakuvikila bandu atembea mutaani thinola munene wivo ni siwenji ambapo ni etete mowo pa mutaani onavomwe na uu atandithia kisioni kiu ni maweta kana tamaviti ya mathina maingi kavindani kala maende na utoesya biasala sio ni kumana na kiko kiu siwenji niyo ithitwa ithinola munene withitwa itusumbwa ba nyeta kwa tavala nthukumia ithukuma ya wotuma na ivitilete buntha pethi wana kiko kingi system zetu ukiangalia hii system yetu ni ile ya zamani ya wakati ule kabla mtaa wetu hujakuwa ndio bado tunatumia sasa majumba yamejengwa gorofa ya zaidi lakini bado sio system ni ile imetoboka inapitia hata huku nje hata wanafunzi wenyewe hapa ukiangalia na watoto pia wanaingia kwa hizo masiwenzi simejaa barabarani kote hakuna mahali hata pa kupitia njia mfua Kalimacha ni changamwe ni maumia wetano kwe serikali ya kaunti ya Mombasa na ndongo isia kisio kino mavikie kumaetana na mitao ya kuvita kivuki thuku mae weta kana memo isio ni wa kukwata mauau ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose Kabinda ka minista mubiani wa Kinanu Ukur Yatani ukwikwati wa kusoma bajeti ya mwaka wa 2024 na ile bewa mbunge nene kwi muthenyani wa uni mawoni kibothukanio no maende na kumwa enenthi makaunti ya Masaku ni maelesea wenekethio wo balame kwenda kana menda bajeti isu ithinikie mathina mamwene nthi takuthesya mathawa masindu cia kutumia Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo Budget ya nthi ya Kenya ndi kwatiwa kusomwa kwi munthani wao ni ene nthi kuma isione sikivuthukanio nimekwelesekana mena ukwati munene kana sindu ile itumeawa ni mwene nthi muno ni ithegwa mathoa maelesekana na vinia muno kumana na mathoa masindu kwitha maende na kwambata na wekwati wakwa ndita mukuo budget ni lazima munthani wao ni nundu budget na more than 3 trillion ye manja kana kwito witha we muiyo munene witha we muiyo muito anoko manja uo kazo ni mukuo lakini tikwate kuongelwa koti nundu budget ikwate kana imbeza no tulikile nguzuni kwito kena nomba na trillion almost ile sia koti kwa hiyo manja trillion yo na almost 600 million siuma nguzuni sito kwa hiyo kwaje ni kana tona kuomeanga mbeange nundu budget ye munthani wao kwa budget isoma ni kwatia agenda phone usiwa na sana kisomo nundu ni mutumia wena ciana ci college na wena ciana ci school na itubinyikite muno na especially binda ya corona pia kwa serikali na
na MPs na aongozi yonthe matusiaize wethie ni nengane mbesa katika kisomo na hospitali na maundu alangi makonetie mwene nthi nundu maundu meitheo muno nundu wa corona kana COVID-19. Makastoma maimbite kwanga nundu wa kisasa kicha corona ko matuthece withira no sawa no tuskumange na mbasukale mba mesele mba mitu onacio mathesio kabeio kiasi wethira no twasukumanga to bado. Wengi enendea nimekwelesekana kumaila uwa wa corona wavikie vaandhi ya Kenya methe yutuma kwatite ukuna muno na silikali ndisoma budget neelite kulikila kati na kuisya maundu asu meuthini ya enendhi nundu ona biasala sio siende na udhuka. Abina na maisha mabandie yulu muno kou mukatuthesio maundu amwe twikwika Kenya no yitu ta mathoa ma ciendo skathea na kingi kuona thina wa wia jwakali sector ondu tugekalania ayo mtu sovie na ciendo cithe yani kenda economy ya Kenya yukile nyingi sana mambo ya kibiashara na chakula zimekuwa juu, lakini naomba serikali yapunguze bei. Wakipunguza hata sisi kama wananchi tutafurahia, hata tena president wetu vile budget itaendelea. Naweza sema kazi nyingi zimeharibika sababu hakuna pesa, watoto wanaenda shule, saa zingine hata manyumba wengi wao bado wako na arrears ya kulipa. Wengi enendhi nimekwelesekana mwenendhi wa ukwati munini na enendhi ala mena ukwati wa katikati methi wanevinda yumu ethi wa sindu ni siendeana kwambata nundu aingi maendeana kwesila vinda yumu kumana na wambatua mathoa ma mauta mathoa ma sindu kivathukanio ila itumeawa biasalani. Ni kwa sani sela wia watu twikie kambuni ni cia bingwa na andu ni maasya mawia na twikwache kana budget inu ni kutwiwia ate asasa ithwe mwene nthi ula wa nthi pyu nundu uchumi ni muthuku na ciendo cia ambata twendea na ubinyikika na twithiwa tuteba seo itina wa sindu kwambata biasala itwe withitwe maundu maende na nundu wana customer mbinge iyo bikia mathoa ma sindu ale ume wewe olomono ta mutu wewe olomono ona common mwananchi ndaketa budget ya ninisia le mili sia le nundu asisia majority me lai 200 per day na isi mbesa nini to kolia silikale esisia mono. Yi budget ino ndi kwatiwa vichombe wa kikalo cha mbunge enendhi kivathukanio kuma kauntini ya Masaku na lama kuna utandithia va sokoni ya mitumba nimekwelesekana wikwati wo ni sindu ithewe nundu sindu cia matua mwiye withia we kwa mwenendhi kuma va kauntini ya Masaku. Mutongwe TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Muo wa kiu ni uende na kwikumbila musi wa mwingi kauntini ya Kitui kwa kilungu cha siumwa itatoyu mubea wa kunyai cha kiu kisioni kiu wa kimwasko uyasia venathina wa mwaki wa stima wa kukuna kiu na kambuni wa kuthinikia mwaki wa stima wa KPLC ni uende na kuthinikia vatausu. Ekalima musiwa mwingi kauntini ya Kitui ni mamenda tongo ikulikila kati na kumatethania na muo wa kiula wevu ilite kisio kikwa ivinda ya wiki 3. Ekali ani masekana musiwa mwingi withitu na mathina mengi makiwu na ni masekana yu ni mola simika kuandamana ni kana kiwu kioneke. Ithina ula wiba ba mwingi byu ni mathina makiwu na yu ije twenda twetewe kiwu na wetha kwa twekwetewe kiwu maandamana no mpaka rutwa. Beni mwendwa na ula ni mwikali wa mwingi ni wasekana ekali mengi ni mavithukia wani ngendile kavinda kala methe awa maendete kutoa mitungi ya kiwu katangini. Nundu mazangi tukilo duku tukito kwata laini oni betizito bambinge jomite byo bano ndiani no ibano ndwakweza kwethia mbinge bani tulangiro moko mbinge mpaka chikabuka chwa kuno duko jogito kwata laini uko mana bano duku mangendile ukwatwa ubalugwa ugwa
nundu wethwa ukire kuno utabakibu kana ukwata laini yu ithi twekulia mumbunge witu Mulungi kaluki azingatie kindu kya muthemba utu na wethia tu mwingi kwikalika maundu ma BBI ona maiza kwendea ithi tutambite ukwata kibu ama kukuna kura ithi ni twalea na kindu kiu ni mubea kibu bakiamina kuithi ona twikiona au twikiene tokuna chumuinya tamwi wonthe kumanija andu azumaitu kwatia ithi ba mwingi alafu ni twi bakibu na twita wakibu na bandu ma utebite mutungi ona umwe indi ithi batu akidio zenga ibetichiro kuzi ndevyu ibetichiro kujo kila utuku chokite kuona kwara laini chokamana na andu ala mathuku mang'endile chobukwa achokwaro ja binya nake Penina Kavangi onena na kameme kaka mabisa ka mutongoi ni wasekana andu mengi matinda atutangi ni tutu akiwu momanza ikiwu na maesa ukikwata kumandiona mwanya ndithi uthukuma nundwa no kila utuku nendete katangini ngobecie laini ni kwarigio na gotukonda ndakwaragio kwitha na uya wakwa ndino uthukuma neta ana mundu no mina chi mwili utathamba ba mwingi nundu itwe kulia mumbunge witu atuchungulike kwitha twakwaragiu nundu anala mena chana nini methina muno mundu ena kana kanini ndo bwangwa ndathambia kana yu twithina munene muno biu utwe mukula cia mumbunge witu atumanthi ondu tonyo twika ikenda twize kwitha twakwaragiu na twakwaragiu tukatunga mubea ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika mtini ya Kitui ni Lina Musangi. Na thini wa Vilingi ndonyone kana utandithia sokoni wa mwingi ni watu aigwa muthenyani wa umuthi na mwandiki witu wa Mauvoo na Musangi watambuka sokoni usuna atumbanisia mathoa masindu sokoni usundu meile muthenya wa katatu withiawa ni muthenya wa soko mwingi kana undu andu maingi mawita muthenya wa ndunyu andu mengi kuma kundu na kundu ni mavika sokoni mena itumiki vathukanyo amwe mavika kuthoa kana kula kwitawa kuya ndunyu na angi methiawa mokite kutasia ndu mithemba mbingi kameme kaka mabisa ka mutongoi nikatambukie sokoni ya mwingi na kumanya mathoa ma siendo vala siutesa wata uu ikunia ya maluyu ma silingi 2,500 kitunguu kilo kimwe nacho kiuma silingi 700 makovisi na mamo kati wa silingi 40 na silingi 60 mbemba nzio na sesuma 350 avocado ngunia mwana ya yuma silingi 3,500 maiyo kitembe kimwe nacho kiuma kati wa silingi 3,700 onena na kamemeka mwene kivila wa sokoni Philip Mutemi ni waisekana soko ya suo yenze muno nundu wa maumwala mekuma kiuchumi akwasekana andu maingi masia mena mbesa Ongene wako ule maofisa ma kambuni wa kunyaike mwaki kana KPLC mavikie kwikia stima sokoni unikana utandithia withie laisi muno masaa mawiyo Baanzi ni katika modern market tuina stima ila sokono wa bingwa wani mheshimiwa Kalonzo vice president former vice president aise kaneno ekeria wa 24/7 na right now as we talk baba ina stima na baba ina andu maingi muno na sokweno katika Kitui county being the sub county of Kitui ni generate ya mbesa mbingi muno na batemwa kino twithie na setbacks bingi muthemba wa ingei sekiseka ng'ia miyo ya ibeti bano nundu kwi mwaki kwa utwe kulasia pia as those people prepare to reinstate itwino si bano ni machoke matwikie mwaki bano pia bakatika ka soko withie kila shelter bani mbakani from shelter 1 to the last one wise kwithia ni mwaki ni wakana
na matwiko uthi twira twivasio muno na tukaendea kuigwa nesa. Kuma sokone wa Mwingila ikaunti ya Kitui, ngoripoti ya Vilingi Ndonyo ni Lina Musangi. Na ndini wa mutongoi mathauni ni kana mathau ma FKF Division 1 ni kana timu wa AP Kitui nuthaukie na kilabu cha Kangemi All Stars vala maemaniwe bathei kwa bathei ithao yu ithaukiwe kiwanzani cha Kitui Stadium. Kilavu cha AP musini wa Kitui ni chatho cha kilavu cha Kangemi All Stars kuma musini wa Ilovi. AP mavingwa mecho ya mbe umondhiva musini wa Kitui kuma mathao masio kithia mwaini movetu na vala maminiti na kwase mechi itatu wenine na usindi wa mechi imwe wiki movetu. AP mavathi kwa vathi na kilavu kicha Kangemi All Stars vala coach wa AP George Aleba wasya eina wekwati wa kusinda indi kuma kwa vathi na Kangemi All Stars ti kwa uthuku. Imekuwa poa. Plan yetu ingawaje tulikuwa tuchukue points zetu hapa home, lakini kwa bahati tumepata hiyo draw na ambaye si mbaya pia. Wachezaji wamecheza kwa plan yangu, so sina wasiwasi. Nimefurahishwa sana na mashabiki wa Kitui kwa sababu wamekuwa support kubwa kwetu na mara nyingi wamekuja kwa wingi, na so natarajia pia watakuweko na kwa wingi wao pia itasaidia zaidi tushinde hiyo mechi, kwa sababu leo at least wamekuwa less. Wangekuwa wengi labda ungekuwa na tofauti. Na coach wa Kangemi Stars ainena na Motongo TV ni waweta kana kukwata pointi imwe tinzo kunondo wenine. Kama venye tumetazama game imekuwa very competitive, naweza sema. First half ilikuwa a chance to bury the opponent, but we didn't take our chances in the first half. So kwa second half ikabidi opponent wakakuja na wamekuja, lakini kidogo game tulipofanya substitutions zetu game stabilize. Hali ya uwanja hata kama ukiangalia uwanja yenyewe imekuwa challenge because ukiangalia kuna masehemu zingine ziko na sand, unafanya wachezaji kidogo wanaumia kwa sababu ya kutereza hapa na pale. So hiyo ndio challenge tumeface hapa Kitui. Ano mama mashambiki maina na kameme kaka Motongo TV yulua ithau kwa mazitoni to Francis Kioko ni vikito wake Twige Stadium nika nanuko shambikia timu wako wa AP na vala newe ni disappointed nondo to uma 0-0 na neosi neto kwata pointi itatu, lakini kwa pointi isi mwene na aseni sawa tashambiki ndina gongo yengi tiva wake wanza. Kwa mazitoni Joel Musioka ni mwekaliwa wake Twi na nukete wake wanza ni Kecha Stadium nukete kathi ya timu ya kwa Kangemi All Stars na ndine wa moyo muno sunondo na expect ato se point tato tume number 14 at least tuambate mpaka number 12, lakini lando akwata point moyo at least nondo to ino mana bathi. So next time ningona nito put that effort ni move. Ngiripoti ya Vilingi kiwanza ni kuma Kitui Stadium musieni wa Kitui nye neta Onesmus Chalo. Na indi niende na kwinia nienda na mbosoma amwe mamotumani maku ala matubikia bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo bamwe kwasya nitukwenda kutethesia katheke na tuisi tuitumia nzia yeba kumubikia uyu ni Winrose Mbeke kuma Kabati ila Kitui na indi tubikia na kosa namba yaku na tuikunengelelia tuikukwatania na wandiki witu wa Mauvoo liko sa Kitui piongo kwasya mwakisasa cha Motongo TV tumukwete ne sana tuikwatia budget ya soma muthenyani wa oni ni kuthesa sindu tamauta mutu ni Rose Nduku kumatala Kangundo na indi bauni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saumwe na nusula wandethese kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda ni Faith Mackenzie wa Mutunga tukomana mwendo wa saa 3:30 kwa oyu Tiwanesa.
isitoshe, the crust is soft and thin na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Ball A is festive bread. Chukua yako moja leo. Siasa si amesiene. Mamlaka ni kama huwai. Siku moja utakuwa hauna. Na mea kindukindi kidhuku ngauma ngwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi wambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni ndeu tuikiali kuikwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumbo na nga mutungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki hene sana. Mbaka chuo cha Mukamba kisi wonzao. Siasa si ya Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts.